suatavai ia ma le tatou le tio a talo patu le whaafonga mai o tatou tunu i New Zealand nei po whea lava o nei ki lopo e ro mo mai e nei po kalame ia whaataro whaatu le tei le tua o tatou lia mai le nei tae a pou ma lo so i fua tei fo i nei tae o mo o i sea whanua i rungo o tatou le tio Ala va tela fenga a fe mata se le koe o mari le malu lu ori or ngi vai koe miu ka koe. O kau o kungu e maure asto e maanga ye maure asto e malu lu oi. A ora ngo mafanga o whapea o i ai mo o mo i kau mafanga. Ia a koe oso mo i rore makangi ma le malu lu. Io le tau matan. Tau ki tatou tulu. La whanga whamata e māua o loto tele lava nei o tātu tangata fo i lea e leo malama tūlanga leo o ia visa whamalanga inga le vā o tātu sa mua ma New Zealand iau te lo tasi fo i leo vāenga o lo ngā whamalaua o langa fo i lau whionga konsula e pēr fia sau no il tūlanga le whamon mone tai a tawai a kisili i tūlanga lea no o le o le mea leo lo su e so ni e nei o tātu tangata o le saunia leo e pa uma mo le tal sanga i visio nei tatu ai ngai sa mo e tesi mai an e pa le mea e fa madino si tatu tunu e le se malu si anga le ofisa e fa ye on e se ni awara fa i o era po le visa o le maka i tonu ale al malo di China e le malo sa mo o le mea so ni tato sa o patuni tu si lango o ile e lango ai le tal sanga se ta si lo mana o o mai ni si tato tu e se mai o me le tau foi tato o kisa ana o la watu o la lo ye o lo tal sanga ina vivisa mo o la tu ainga o matua e se mai ia sila le visi na ye lungo tal sang ina ia ato le mena ato le i tulanga e te sponsor nai ia e se au mai ina ia fa ngofia i le opsione sila fermanga inga o no ia so pinta o so ia la fa qual sponsorship form mo li forma ko chambo sanga in li murtang te whainga luenga o kusoni sila chambo na whainga o fiere aso li ia ua online me uma o le ta sile whainga o tura i mai e le isi si ta talo i ngā ore ngā runga i so te ingo papape whani o e alai o computer mturanga papena ia paulan bea i te pena le lei ia tau sanga ina ia to uma mele mana obi ia ona fa ngo pie ile ona fa se tali mai sai male tau sanga isa ao ia ko ia nisi o la to nisi fa pito fa ngo kisa sina ina ia auto pa ise ta no mo so sami tu no fa pena ao ofisa ia kon tu ia foi so sonia pie tulang alfa tu mongol o mo me papela e me se les tu si lango e avatu ia te au lango ati ni ai ta sama mo visa nei ta tu tanga te fia malanga mai te sipa a ole approving all visa ole mta fai o ila na a New Zealand le ofisa fia malanga in New Zealand Mane. Malo faftai ala fera fa mata ata ia I vai ngai o visa fo le le sibanga santa tara noi ne vasu ma mai fo le. O tatolo o bia ia tu fo lau New Zealand po Australia fo le ai fia malanga sa mo one way. O lai ma fai as long as abatu le sapo le exemption stamp mai lo fio po sa ona no fio fa mata. Ia o le tulanga la pana mantua ata tu o le return ai le stamp le exemption stamp le le pena stick it one way the one tongi le alu molto sau
ai man tu fu ya tato tu sa mo ai mo fara bra tu ku man pu ngal ai ia e ono le mpai na fo i mai i le aso e tau na fo i mai ticket awa ai le fo i mai le aso o i lungo ticket ia o dusi ato lo pasese o le mera le ta o i te le fai o le stamp le ta fai o e umia tu sulla unifila po Australia po i lava le tulu na mai le vaku le stamp le exception stamp ia mpai ana e alu le one way ticket ia mo ko le lo to sau ta mai alu le aso mo tino ngo to te ki mo ye to mo fi tu na lo le o ko le aso ko mo ko i mo ye ia ko yo so mo si para vera ia mai to no ko ia lo no nga ko mi ko ala ticket e se la won su ta la le fi o le exception step le ai fa wa le nga si longa o expire o tu solau ia na tu sa pule te foi de tio exception na ma la fa tai fa mata fa mo la fa consula e ni sin fa si mai fo le mon fa nga ino tanto fa le sa mo tu la ngos fa nao fa ponga ia manisio me fa fo le no ia le fa ma la mai pera fa consula fa mo le tu la ngane o tato fa sa mo le tele ana e te milei o fa nga ina la vai me sare weekend as for le mo le stona o so vai so tele ana avanoa le falsa mo ia ai o fa mo o avanoa pe mo sita tutu e va ve fai mai le booking o le te milei o ia te se mo o mai bookings o le weekend as for le mo le stona ia fa ana to o mai pe fai lo booking ia na tutu na ia le tu langa o solo weekend po aso o ne no langa ia li si sau foi de booking ia ai o tu te me konga confirm mai se deposit ia se me o mai o e tau na sau ma o ia so ki mga o i wei mo tino o le aso le fai lo event i le fale e tau lan tongi se deposit ia mo tino o a fa no le fale mo le aso le ai a fai pe to no vai aso ti tiro atu ri o mo ia si deposit eu no apela le no i tangata lefta ala mo le aso le la ku fu no deposit e tu langa na tona masina o tona o deposit le mo tino ai te mo le aso le a fai la ku le si ko lo vai aso e le fai la vai si deposit o no mo le no i tangata lefta ala tu tongi le mana o bia le aso lea ai pe o si le pia o te sau ia e toru afe le tongi o tato falsa mo ia ti ko ai o lo tau pai ni te utunga inga ia tau tutu i ko i laro le tau le ale o tu pe te suma ia ia no o pele lo officer tatano atu mo si na po wa le tato falsa mo ni pio te tu langa la e panta o falsa mo fu mo si tato tu a ver pa mo i tangata fu i sa mo i ia pa la fu me fa pe ta va ia fu i le ia mo wi se tu fa si ia wa la tato falsa mo lei ole tulanga masane fa i wai tata noanga e vai asu tasi ya wa te lolo tu nga lue pa lo fo ma kom sino fa to inga o lo alta to no i sa i New Zealand nei ma ia o le ala vale le o lo mai sa mo fa tau le e ta tu sa mo nei New Zealand ke le o ta tu sa le ngata mo la foi fa to mai sa mo e pa pena fo le economy o ta tu lo fa mat ia o le o simta tau ave ale le foi ona fata unha parle foi i si tatu tu no la tu sao foi i le fata ina oro si tatu no e mai ni si nei po pa ele leang me tau lima ma ni si tu langa fa pena i o lo mau e le so so ani
mona ia o fai whātoanga, ia renga te leo ta mau ai no se tātou tunu i Samoa. Me le moni to te le whaftai si o tātou tunu. Ia oro o mātou whero ai fui mulisi o oro o mai ala tu pae renga kua whātoanga. Ia rangona al fia le feedback oro o mai. Ia oro o tam whea si o tātou tunu i nei e whātau ia talo tūranga whapena. Pele multele o na le tāua. I fui kaimi kau le consistent ai le sau o talo. Ma fuo whae leanga ia ai o te tonu aro tō whai pēsi o tātou malo me sere kako polo ke kira wha matu i tua. Ina ia consistent ai le amingo o tātou talo ma fuo whae le leanga. Ia li fau ina loma se aso stats. Ia ao le anganga na ia maua le talo ma oro mai au mai. Ina ia consistent le tau tonu se tatu inu tini neima ni te o tunu. Ai o le anganga fia ma le anganga whaftai. Ia ona o le sangi fia o tatu o tunu ui New Zealand nei. Ia mo le whatau ina oro o whae le leanga se tatu tunu o mai ni tini nei. Leanga fia lea ma le anganga whaftai. La whenga konsula malo tutu tasu Samoa ni sanarina o whenga whemanta Ponsaloe whapo le manu whaftai tele lava mo le temiri nei fo i tai a fo ia manu ia whaivole o ngā tonu newa aso o tātui. Ia whaftai ia tu sai mo tatu pukara me nei aso whaftai fu uno le mato mawhtanga na mua ma le opinga renga re tua le kālisia so whatasi ina i sunga le telefono ma le raulau. Ia me se fo ia au whaingaro pa ia ne tua i sunga i sea. Ia o tō ina ia ma whaiwhi au maroro maroro. Matango fiel mato whiro i mate ai le tonga so whatasia e kāresia i okile nei ono i rawa i tua i tato ofisa. Ia me se fo i tato maro. Ia te i o nuu ia ma fio ama ia o i kāresia. Moli te le atu whaftai le o whaingaring pa ia le tua. Ia masi le kare si so whatasi ma le o whain ma sunga i sea ma le o whaingarenga. E whaftai tawai mo le ria wanoa. Tai lava. Me tele le whaingai o si tātou tunu upa. Tiu te mawhai mo le ni aso. Ia masi o lau sunga o whamalo o i lau tū ngā ruenga tau longo o si tātou tunu. Ia manu ia tele ni aso tawai. Tai lava, ia manu ia fo ia. Whaivore ni fo ia so le whenga konsula tātou malo tuto tasu Samoa.